Svega par dana pred Valentinovo izlazi predstava pod nazivom Ljuljačka za dvoje. Namjerno ili slučajno? Pa nismo baš sad gađali Valentinovno, iako bilo je prijedloga da se odigra predstava tad, međutim kako gostujemo sa isto jednom ljubavnom tematikom, dakle s predstavom Srce veće od ruku u kazalištu u Zadru 14. tako smo ovu predstavu stavili 4 dana ranije. Jel možemo makar malo otkriti o čemu se radi u predstavi? Pa to je jedna zbilja topla ljubavna priča o dvoje luzera koji tako imaju neke svoje neriješene račune ljubavne iz prošlosti s nekim drugim ljudima i zapravo pokušavaju na neki način utješiti jedno drugo i ostvariti jednu pravu vezu. I predstava je i duhovita i tužna i dakle sve ono što zapravo jedan takav odnos nosi sa sobom. Znači malo ćemo se nasmijati, malo ćemo zaplakati gledajući ovu predstavu. Pa dobro, ja se nadam da ćete doživjeti zapravo sve ono što oni na sceni pokušaju predočiti. Navikli smo da su vaše predstave gore u Domu mladeži. Zašto sada ovdje u klubu Quasimodo? Pa taj prijedlog da radimo sa klubom Quasimodo postoji već duže vrijeme. Gospođa Patricija Vodopija je spojila gospodina Željka Čeku i mene i pričali smo o tome da bismo nešto tu radili, međutim nismo imali adekvatan materijal za radi predstavu ovdje i onda je Anastasija Jankovska ponudila zapravo tekst Ljuljačka za dvoje i nekako nam je palo na pamet da bi to možda bilo zgodno da probamo. Dakle, došli smo ovdje na probe bez ikakvih očekivanja, bez namjera da to zbilja budete, nego kao idemo malo probati pa ćemo vidjeti. I onda nam se dopalo i uopće ta situacija da se predstava događa u klubu mi je super i da su zapravo ljudi tako jako blizu. Dakle, ovdje je zbilja glumac igra u krupnom kadru. Koliko dugo se radilo na predstavi? Kažu da u produkciji ne možete ispuniti istovremeno 3 uvjeta, to je da radite dobro, brzo i jeftino. Pošto smo morali raditi dobro i jeftino, mi smo odlučili raditi jako sporo, tako da se predstava zapravo pripremala gotovo godinu dana. Dakle, od te prve ideje pa preko adaptacije teksta, prijevoda, jedan dio proba odradila s njima Jelena Bosančić, koja je zbog nekih svojih drugih obveza prepustila projekt meni, jer se projekt odužio i tako da sam ja zapravo s njima zadnja 2 mjeseca radio baš intenzivne glumačke probe sa Nastijom i Baranom. Evo, tamo sam to htjela pitati, ko su nam glavni akteri ove predstave i zašto baš oni? Anastasija je predložila i podjelu, ja sam je prihvatio, rekla da bi htjela raditi sa Ivanom Baranovićem predstavu. Ivan Baranović je bio prije toga polaznik glumačkog studija kazališta Play Drama, tako da mi je stvarno drago da je od tih ljudi koji su upisali akademiju, a bili su u studiju, a već ih je sad 10-ak, da se jedan je to vratio kao profesionalac. I bilo je to zaista jako zanimljivo iskustvo gledati jednog mladog glumca kako se otvara, kako raste iz probe u probu i Anastasija naravno koja već ima puno iskustva, ali zapravo nije još igrala u ovakvim okolnostima, tako da vjerujem da ćete vidjeti jednog zanimljivog mladog glumca i na jedan novi način jednu glumicu koju dobro poznajem. Dok naši gledatelji gledaju ovu reportažu, u tijeku je premijera, kad se još može vidjeti, pošto su zakasnili na ovu premijeru? To znači da se ja upravo sad znojim. Dakle, ulaznica za premijeru više nema, dakle niste ih mogli ni kupiti. Dakle, igramo 12.2. u četvrtak, zatim 15., 20., 21., 24.2. i u 3. mjesecu smo tu 3., 4. i 7. I moraju požuriti po ulaznici, jer jako malo, nažalost, ljudi ovdje stane. Pa 60, dakle trudili smo se da zapravo omogućimo svima da imaju dobar pogled na predstavu, što bolje nismo htjeli nabiti onako puno ljudi i da ljudi mogu komodno sjediti. 60 mjesta, možete naručiti piće prije predstave, pit piće za vrijeme predstave, tako da to je jedan neobičan zapravo odnos između pozornice i gledališta. Čuli smo da je riječ o jednoj lijepoj ljubavnoj priči, puno je padova i uspona i suza i smijeha. Kako je bilo uživiti u ulogu? Pa ne znam, s obzirom da sam ja donijela tekst, dakle, počela sam ga prevoditi s ruskog, onda sam dobila original, tako da sam ja već skoro 2 godine s tim tekstom i više mi ide na živce. Ne, zezam se, dakle, znam ga od A do Ž, jel?
uživiti se u ulogu, pa ne znam, mislim da je ovo jedna jednostavna ljubavna priča, nije sad nešto prekomplicirana, tako da je ono, može se dogoditi vama, može se dogoditi meni, može se dogoditi vama iza kamere. Ne znam, nije bilo teško. No, upravo ono što publika i voli. Publika se voli stopiti s onim što gleda, jer onda proživljavaju nekako svoj život dokle to gledaju. Ja se nadam, jer se osjećam odgovornom što sam uvukla Elvisa i cijelu play dramu i Ivana Baranovića i kolegu svog glumačkog u sve to, pa se nadam da će se bar nekome svidjeti. S obzirom da ste toliko dugo radili na tekstu, od samog prevođenja do dana današnjega, je li bilo nekakvih, kao, ajme sad mi se baš ne sviđa kad ovo ovako izgleda, ajmo sad to promijeniti? Da, super mi je bilo što sam baš toliko dugo radila, jer smo sve prve ideje ti nekako nakon nekog vremena počnu biti glupe, što je okej, jer ja mislim da je vrijeme najbolji pokazatelj za sve u životu. S vremenom vidiš tko su ti pravi ljudi, tko su, tako i tekst i tako i neke stvari, i glumačke i neke radnje što smo radili. Tako da mi je bilo zapravo super taj cijeli proces. Za koga mislite da je ovako predstava najadekvatnija, kome će se najviše svidjeti, da li su to žene, da li su to muškarci, nekom uzrastu ili je predstava za svih? Pa nastojali smo uz, naravno, Elvisa Bošnjaka da bude ravnopravna predstava. Dakle, i s muške i s ženske strane. Premda sam se ja dosta toga me opirala, ali su me slomili. Dakle, čini mi se da je ravnopravna. I za jedne i za druge i za male, ne previše za male, od tinejdžera pa nadalje. I moje omiljeno pitanje, ima li treme? Ima. A ima li neki ritual ovako prije premijere, pa onda da se s njim savlada trema? Da, provjeravam paničnu rekvizitu. Elvis Bošnjak namješta stolice, pa provjeravam i to kako on namješta stolice. Boris postavlja scenografiju, pa provjeravam i to. Dakle, bavim se svime, samo da se ne bavim onim što treba. Anastasija je nekako bilo lako, jer ona od samog početka živi u predstavu, živi sa tekstom. Kako je vama se bilo snaći u cijeloj ovoj priči? Pa dobro, to je bio dugotrajan proces i mislim da je priča sama po sebi zanimljiva, nadahnjujuća, da bi većinu ljudi, glumaca muških na početku, ako bi pomislili možda kao tema ljubavna tematika, pa mi muški mislimo da je to malo, da nije za nas, ali je jedna pitka, humana priča koja po meni inspirira, kako mene kao glumca, tako mislim da će inspirirati gledatelje kad budu gledali, tako da meni se to stvarno učinilo jako zanimljivim i nadam se da ću tu moju inspiraciju uspjeti na vam pokazati da se učini da je to stvarno dobra jedna predstava, dobra priča i da će biti sat vremena koji će ljudi provesti gledajući na dobro djelo i dobro zabaviti prije svega. U ovih godinu dana rada, ko je bio zahtjevniji? S kim je bilo teže surađivati, s Elvisom ili s Anastasijom? A dobro, to je bio dugotrajan proces, ne znam, možda je sa mnom bilo teško raditi, ne bi glupo je tako misliti, bilo je kao u svakom procesu. Je to bilo kao i brak, i uspona i padova, kao i predstava? Svaka predstava je tako, pogotovo valjda ovakva tematika je kao nekakav brak, ima svega gore, dole, naprijed, nazad, povuci, potegni, ali uz dobru volju i pozitivnu energiju nekako se to izvede na po meni dobar kraj.